Pa više se razvode zato što su se otuđili, što su izgubili dušu. Nema više onog zajedništva, nema poštovanja. Ni odnos prema starijima, a niti muž prema ženi, niti žena prema mužu. Baš zbog neovisnosti u poslu i samostalnosti. I ja sam jedan od rastavljenih. Kako da vam kažem? Jednostavno tak ne ide više i nemam komentara, ne mogu još sam sebi predočiti da sam se ja nakon 22 godine rastao od žene. Tako. Pa ne znam, duhovna kriza, evo. Duhovna kriza, možda i ova recesija, ali prvenstveno ta duhovna kriza. Mislite da mladi parovi ne idu često u crkvu i da je to problem? Pa nema tolerancije, nema vjere, nema duha. Puno problema, bez posla, nemaju puno izbora, mislim da je to glavni razlog. A očito zato što su žene neovisnije i nisu ovisne o muškarcima, slobodnije su, jednostavno odlučuju se lakše za rastav, ne žele trpiti kao što su žene nekad trpile. To je to, bar po mom. Znači žene su se promijenile, muškarci su ostali isti? Muškarci su ostali isti, da. Po mom. Pa ne znam. Mislim da je to zbog financijski, ne znam, krize od čega, ne znam. Pa izgubile se neke vrijednosti života, jednostavno se okrenuto ka materijalnim stvarima, tako da treba riskirati. Tako da ne prepoznaju se kvalitete ljudi, kvaliteta života i mislim da je to razlog zašto dolazi do takve situacije kakva je sad. Kakva je situacija odnosno ovamo kod nas, kakva je situacija u državi? Loše stanje i mladi nemaju šta, nemaju egzistencije nikakve, ali baš nikakve. Uopće se ne razmisli što čovjek očekuje od braka i odnos muškarca i žena, mislim da je to poremećeno. Ja bi na to rekla da vam kažem da ljudi, niko nek trpi da je to sramota i griota, ljudi rade bez obzira, djeca ispaštaju u cijelom životu. I to je sramota i bezobrazno što se to radi. Jednu riječ koju ja u svom životu sam prošla svega svačega. Djecu nisu ostalo da me neko rađe ubio i živjela sam sa svojim suprugom 45 godina, on je umro, evo me žive. Ja sam dobro. A sada modu, neugodnost, sakrivanje, priljub, sve ostalo, da čovjek ne zna, dođe do rastave, da tuče, da svega. Svoju djecu ostavi, djeca ispaštaju meni žavu, nažalost sramota. Šta se radi? To je jako veliki bezobrazluk. Više se rastavlja nego sve. To bi ja kaznila, znaš kako, kaznila bi ja to novčano. Sad će se vidjeti na televiziji. Neka ću, pa bi ono bilo drugčije kad bi kaznila. Su nekoliko tisuća sad ljude istarijevaju stare iz kuće koje nisu dužni ni krivi, a oni što se rastaju, što pjevaju, što se skidaju, koje kakve kostime, koje kakve golotne, sramota, gleda na televiziju, da se nema šta gleda televiziju, to je sramota. To bi ja sve, dođem nekada televizor popljujem, sramota.